Nama dia. Kami pohon pasir tak jadi. Apa yang itu? Ini katakan Digital News Forum Labangso Kibipon Mayampu Maycaripon Mayampu Kihai Lapian Ini Labangso Digital News Forum Foundation Day Mate First Bird Anniversary Long Nachitong Dun Dak Jirikending PS Long Chairman Lapian Jirikending Along KCS Amaipu Sir Dipendro Rompi Lapian Kongchunda Lapian ini temalong Hamran District Committee Amaipu Sir KCS Sir Rensing Tira Lapian Labangso West Carbon Long Digital News Forum Along Amaipu Sangho Lapian Kadowe Pingiludak Social Organization Blang Lapian Dak Rong Sir Kenchenglok Angacitong Untuk Pangstani Ilang The Jajah Prang Kacesong kadang dipasir lokal. Pasir hawa pini ilitum labangso kedamtan ilitum labangso hawarla lapuson birta pacitan mati lapuson dios klembang mati klembang pu ilitum along awe stamit pini lapuson ilitum along lapuson kedoko bangke ilitum Labangso Jirikeneng hawar pang sambil itu kopiah kisung ilikum dak presiden penon pati kilanjilang apor sambil alang litum pensi ilikum labangso hawar kisung alam buan sambil alang litum pensi pacitak pensi ilikum cini unji akhirnya kedam tang aso ilikum along ason ate project ason ki phoson sami elikum labangso nijus mate labangso berta pacita katum ki claim bang ko kawya joni elikum ilo elikum thek paklang dunong edalo elikum hawar phana kisum opisi ke doma ko sami lase non alam itu labangso Digital News Forum labangso sengget kanaki elikum along labangso hawar phana Tumba nasan ilikum isi news klembang pulo te berta pacita kapan lo putang te ilikum ahok pe alam te ilikum paklan hai niji lapen ilikum ahok pe alam kapaklan jialong pe ilikum komane lapusan kapaklan me alam paklan hai heder putang te ilikum bang chok sidaji tasi Wala pansame akiro department that ardi na kipidum tana job. Puthoteli upantruji political party agen tanta adak do tahai. Alal tu pansame akiro department lo ladak ardi na kipidum tana job. Laben KCS man kithe nai de Karbi Cultural Society. Alal tu pansame kamson suri do ansitame COC badak nang citong dopen ardina pidullo ang parta Karbi rong asaramai ni Karbi anglong rong asaramai kra lapen kara udo alang tum same dak nang citong dosi amala peng nang video report kiro paper pidlo si inut pen inut aphan dili upon pedos tame ini to masini kali si katolong ini abangke amhan kapet table ke cake tachulong le form thekima form thekema sitame pini ya bangke akidok akitu kita ini tu kacuma thekong lola pen alam tu pan akiro ipiket nili pan akiro tenglo alam tu pan ali tumning ke chithe ke nili tum ta achi hobdon ke party lo la pen nili tum sitame Central Committee do difu nalake hadake KADNF bola
Karbi Anglong Digital News Forum. Lapen lapu ana bangke 10,434 square kilometer ang bongpen. Lapu West Karbi Anglong bangke longle square kilometer pano 3,035 square kilometer along apan bangke West Karbi Anglong Digital News Forum. Puse iltum earphono. Lapen da solo 2,95,000 population do khala so arad aphan di kang si ningkarom alam lo Karbi Anglong Digital Forum Jekendeng branch peneng an ningkani sikit leng masih alang le tumo fan pusame kidam tangi klem mesen apo churulo tapi nanti wang ji pusame alang ditum am suse Jekendeng la Digital Forum branch na pusame am suse apa prang pe rado asai iklem lo pusame alang itu mesen ben kelang cari du Jepang lelihin ben pusame alang itu pan suri ben anso se alang itu operan mesen ben klaim ke dam Jepang arnam lo akhir jume hangsi dam trika konsultan Karbi Anglong arat pan kardom sepila ini letum da Jekendeng Digital News Forum letum da ningkan isi plane katalon arni la mase letum pini labang sone mesen me pen chun pom la lapen hamren rong sopi pen ada West Karbi Anglong Digital News Forum apitu atum sameda na pade lo la solong nitung kopi se koson se media tum news kepada naima koson ya porse news kian du nangjima lapen public pen koson se la kyong du news kepada nangjima la bang so puta samini tum pan hana presiden borsing tipen chenglok West Karbi Anglong Digital News Forum maipu atum samme biji seret nang hankang lo la bang so teng se non ini penon eprangke bangji anke ni litum tamme ki klema bangke kiram tang ki klem am so se non bangke klem pon lana di perfect lo West Karbi Anglong Digital News Forum pen ada Jekendeng branch na seng lo kedam tang Surinian and Korapli ada soil conservation IT lo masih seng pon lo lapen pini so nikan isi kepleng along bangke methang asai hem do pon lo lapen rituma flag lo mate data Jekendeng West Karbi Anglong Digital News Forum flag setame that president and say intur pondo lapen lakatu kabe dak te bok terai thana long pen chairman lapen KCS lapen KSA anparta kara Karbi Anglong rong saramai atupta jetong si ardina piduno lapen along tumtan ning arong lo la so West Karbi Anglong Digital News Forum Jekendeng branch tang kiseng pen ongdung hawara ada kisung ko anse tami tang dak pondong lo lapen so si government pen asai kedeng anse tami mesen pen kapichun ponjia phan kacera pachitu alai hui sitami alang tum pen akiru pi pondo la si non aso kebi pon pen kebang chilang arni sitami anso se kimi kechok ponjia phan la kedak local aradatum kacerap kacetu do na kenang sot ko sinilihin tan pulo lapen ahopet a news kapiklang ponjia phan media tum sitami bor iponangji lapen ang tan pen komani a news lulok dan sama kapiklang kedera amethang pen kidun lapen ahopet klas dak lapen waidat a news kapiklang ponjia phan si bor iponangji posi pini semi dak yang wai pono lapen nilitum ahin pen non kebang ji jet keba ya fan setami lada ka hawara fan ningkang sampen kacipi ponji fan sami lamcak cipi ponlo ampar setami ngala mini camp la free eye check up mini camp setami kibi ponji fan nilitum sai kedeng ponji fan dat Jekendeng branch atau kan dacing wai ponlo nasi la so kapicun ponji fan kacera kacitu hawaratan akenang suatu si nilutum pinis tami lantai jai pomno la kadu kabi kacingki kacingwai kacetan kacimum la pendak hawarat atum nang kacetong dun alang tum pen ningkang sam ningkarong nang ki pidun pen la kadu kabi
saya mau pijusi him ke dok setame mate kek polo laso ingkan ponten chuponsi dak mai peprat ponlon lasila katu babi ke banjila arni setame laso letak lem dam pon bom me pon bom lo tangte letak hawara tame cingtur pon lapen so thasi rata tum setame aning karong kachop to ko pusineli mathalo lancholo